namni hubannoo beekumsa shari'aan qabne dilii eega hojjeteen booda akka waan yoo as deebi'e rabbiin isaaf hin araaramnetti ka hubatuutu hedduudha. Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuraa az-zumar suuraa 39 irratti قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جئين يا محمد قبروتن كيا ورد لي دلغني لبو إسان ردانقا دبرني رحمة رب الرا قراهم مرتنا الدمين بديه جتني لالودان ربين دلي هند أرارمات إني أرارما في أكار رحمة قدار جئيني جا kanaafuu warra akkasii badii hojjetan laalanii abdii murachuu bira gayan jannata irraa akka isaan abdii muratan gochuu osoo hin taane aayaalee quraana rabbii akkana irra qara'uu qabu. Rabbiin badii hunda araaramaadha. Waan aduun bakka dhiitu saniin ol hin deebi'initti guyyaan toobaan namarraan qeebalme tokkolleen hin jiru. Sa'aa 24 ulaan toobaa hin cufamtu. Hanga guyyaa qiyaamatti hin cufamtu. Kan odeessuufi qabu. Yoo akkas godhuu baannee garuu nutillee akkasumatti abdii isa fuchisiifnu taate namni kun daranuu badii hojjechuu halaal godhata. Halkaniif guyyaa badirra bobba'a waan sodaatuun qabu dhaloonni isa boodaan dhufu nama kana laalanii karaa rabbi irraa ittiin maqan. Namni kun dilii guddoo qixaaxa guddaa ka booda addunyaan tun guutuun dhaloonni isa boodaa dhufee isaan na jallisi jedhanii ittiin isa himatan dalaga.